Светом нура освещала аравийская земля, и в устах у всех звучало его имя Мухаммад. От забвения спасая, он дарил сердцам покой, свою милость проявляя, находил в сердцах любовь. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. محمد 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 محمد. Для сердец покорных Богу он является Замзам, он заступник, милость наша, его имя Мухаммад. В тебе в одном надежда, умы, сердца тоскуют по тебе. О Господин, ты всех пророков, тебя мы любим все сильней. Призывая всех к Аллаху, озаряя жизни путь, миллионам мусульманам стал хабибом Мухаммад. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. محمد 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 محمد. Он плакал длинными ночами за свою умму боль тая. Расуль Аллаха, мир и милость, ассалату вассалям. Призывая всех к Аллаху, озаряя жизни путь, миллионам мусульманам стал хабибом Мухаммад. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. محمد 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 محمد.